ओम शौनकवाच अश्वत्थामनुपशिष्टेन ब्रह्मशिष्ण रुतेजसा उत्तराय हतो गर्भ ईशेनाजीवित पुनः तस्य जन्महाबुद्धे कर्माणि च महात्मन निधनं च यथैवासत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रुतुमिच्छामो वदितं यदि मन्यसे गृहीण सदधानानां यस्य ज्ञानमदांशुकः। ओम श्रुतवाच अपिपलधर्माराज पितृवन् सञ्जयन् प्रजा निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो कृष्णपादब्जसेवया ये सम्पदव्रतको लोका महिषी भ्रातरो महे जम्बुद्दीपाधिपत्यं च येषश्च त्रिविधं गतम् किं ते कामम सुरस्पार्हा मुकुन्द मनसोदिजा अदित्यौर्मुदं राज्ञा क्षुदितस्य यथेतरे। ओम मातुगर्भगतो वीर सददा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानुस्रतेजसः अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपिञ्च्य दर्शनं श्यामं तदिदा ससमञ्च्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहु तप्तकाञ्चनकुण्डलं छतज्जाक्षं गदापाणि मात्मनः सर्वतोदिशं परिभ्रमन्तमोत्काभ्य भ्रमयन्तं गदामुहुर् अकृत्येज सदा शुभदया निहार गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे क्वच्छैच्छत इवत्सौ विधूय तममा यत्मामा भगवान् धर्मगुप्पिभो सीममिषतो दशमासस्य तत्रैवन्तददे हरे ततस्सोर्वगुणो तर्के सानुकूलप्रयोदये यज्ञे वंशधर पाण्डुर भूय पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रोधौम्य कृपादिवे।